باشا صالون كذا تقرب نصاب كتر حرم كرو ده مريض الروبر صادق قربا كذا دولانيك من دول وفاقور استلام وفي هذا زمان السلطان مليون وفي هذا السلطان مليون هذه اللعبة من بله از سال 1958 وک فرمی لهرما خرزا لگنده تموک هاتم دنیای جا بابم خوش برکو عالم بو خوندا بو که از گیشتمه که ملاتی مد کر بس جدر و دورامه گلک خورد دهاتن جمعه هر روش 15-20 کس دهاتن لوی داره به عربی و کردی لوی داره دخواندن جبروی جی یعنی ام جی وک اوی فرد مالی ام 12-13 کس وک فرد مالی وک مدرسه کی ام وک دبستان کی دماله کی وساده ام مزن بون بابم خود تمنیوی مزن بون جبر بویناوی 1897 بو و گلک جی تفگره کرده یعنی آساسون و شیخ سعید وانا گریه وانا جبر کوان تفگره دزانه بو خبات خوی سیاسی جی کربو بطایبتی شیخ سعید و پشتی حرکت شیخ سعید د معلومات کیوسا دال بردست کسی کیوسا ام تف خوشکو برا ام بوی آوای مازم بون مالا مبتنی سریچیا بو ام نوا گندانین بون ام بتنی بون لسریچیا د بلندایی 1500 متری دا خانیه ملوی داری بو عرض ملوی داری بو بس پشتی 6 سالی خو یعنی از سال 64-65 از بخود درکتم جبر که نزیمه دبستان تنبون از بخود درکتم از هاتم فارخینه بریم جی برایم درکت بو او هات بو فارخینه لوده او 5 سال پیشیام بو یا فارخینه من یا سرطای خواند یا ناوندی خواند یعنی 11 سال خو من فارخینه دناوی چاندا فارخینه دا من در باز کرد پشتیوی از کتم انستوتیا دیاربکر یا زمان یا بشا انگلیزی من وجی من لدیاربکر قدام سالا 79 بو از در چونجه لی من کار ماموستایی انگلیزی نکر بس از در باسی بلدیه بوم خالم مهدی زانب خو او هم دوره اقربای منه هم تشتکی بالکش سال 65 ولیه منی دبستان سرطاییه گوهر ام به هورا بخبتن نبیداره و از بلدیه به هورا ام خبتین لیوک خواندن که از بیشم پشتیوم بشا آبوریه من قدام یعنی اکونومی که بیشن هم اکونومیستم پاشی زمان ویژه کردی لزانکوی آرتوکلو یا مردینه 3 سال جی ملوی داری خواند جوی دجی از درچوم وک دبستان یعنی ماموستایی انگلیزی یا ترکی یا آبوری و یا زمان کردی اوانا اختصاص منن بس د ماموستاتیه دا وکی نه کار من یعنی بلکه 12-13 جوره کار من هنک واسطه دا دنافجیانا خدا از بوم پسپور خونمجی بیاوایه بله بتایبتی و چاخه زور و ظلم عسکر زیده هبو آجندرمه گلک جارد هاتن مثلا باب من عاجز کرن ما عاجز کرن جانا ویدگرتن دبرند چون جانا دبو سبب که مثلا لی دوز بکرن و محکمه ببه بنچاف کرنی وی هبون زندان نه د زندان دا نما بس سال 49 ازانم جارکی زندان دا ما بو او جی نه خاله وی دادر زاندن دادگاه دا پاشی درکت اوانا همو پوش درخستن و پاشی درکت ویده او مسئله که بهتر دوره
وكيدني يعني لبما نتني وقتك مثلا انسان ما جندرميك ديتن جد ربيان يعني خذت شارتن حتى ويشاخي يعني او قولشي هبون قولشي تشبون اي كنتشتي قاچاق تعقيب ذكرن يعني بخون معلومات من ما تتوني دچام هلبارينا تتوني تكر هلبارينج مرة سربست بو ما تتونه خود فروت دولته لك شاندناوي قد خبو يعني كنجي بيشتا دست دولته ام دچون اجا وقت جغاري پیچای ما جوان جاردن يعني چند قط پرلد ده بو یا وای متکره لهر بردوان بو يعني ما ويا اود كر ما ويا تناخو ما هو تكر ما دكشان يعني ابي هان مساله بو پرتوک صدهاتم پرتوکی بابه من بتیپن بره هاتنا نفساندن کردی جی عربی جی فارسی جی اسکر دهاتن جی فهم نت کردن گفتن اویه هانه چیه جا پریجارا گلیو گازن چون قراقول گلی بابه مت کردن دگوتن مدیتیت دستی ویدا جهازی که هبیه به مال مصطفی را آخفیه و نظام چه تشمشته وها يعني نتجدا نروا شتي صاد قوتن يعني دوي اويدر حتى تنابو وك مالبات ام بخوب خدمان يعني جيانا كامي قالك خوش هبو جبركو ام تاف اوبون يعني ام تاف خواندابون راديو ايرواني شستو سالا شستو سي بابي من وقتك راديو اني هاتا مالي هر عصري ساعت دبو چاره پشتين يورو مثلا عمل دور كوم دبون و او كولتراوان يعني جي تياترو يا راديو بقرة اي وك كارو كولوكس يامندو خجي ممي آلان خانه چنگ زيرين وانا يعني ام بتياترو وان مزن بون يك يدوا دنگ بيجين وان ايوه چاخه يعني شروع برو بقرة حتى افوي اسد و اصليكا قادر و قربت خاچو وانا ام بدنگ وان يعني ام بدنگ وان مزن بون هلا بطيبتيجي وقتك او دنگ چدبن كرم سياد دنگ كرم سياد وقتك دهات ما يعني او تشتكي نبوج بوما كيف خوشي كد ندامه هر وهم الراديو بغداد ما قو داريت كر جبركو مالا ما يعني وك بارقها اوي بو اوان كسين سياسي بو ام تجاري بميوان ندمان ومجارجي هر مسألة سياسي بون يعني پشتی سالا 61 tabii ki azzaru bumji او انقلاب كد شستي دال تركيا چه بو پشتی وی يعني او هاتنا سري جمال گرسل بابن فرار بو دوی مسئله دا باشته بیرامن gelek cara xudu da ali yani بقدر 7-8 ماه belki زیادتر دوی مسئله دا فرار ما جبر کی جوان بگرتنا وان شاندن kampa sevası kampa sevası ve çaxe 55 kes çuna kampa sevası tevcih havale babem bun doste babem bun bas babem xuda ali pişti ve rahmeti ev seroke partiyan nu ya Türkiye hebu doktor Yusuf Ayzoğlu ev tebiramın beter xuda ser mesele hatta karbuvane kampa sevası da garinin yani bitekiliya bir İsmet Paşa vanra karbu da garin ravana da gariyan male xu jumalbata Şeyh Said mesela xu yazda kes hebun je mala bucağa mesela şeş kes juana hebun mala Şabdurrezzak vana mala Ensari oğlu Şabdurrezzak ve her du kurexu digelgelek kesen wana hamul kampa sevası bun ev kampa sevası heji devam tke belki nel bira kesiyen zan ija rahmetiye Mala Mustafa Barzani vakti ku hatluwe dere ders müşora şekerin mesela başlı biramine ekud hatın cemme bahsa geliye zağuvanat kirin yani ve çaxe kuçava mesela Irak و alayyen Suriye askerin Suriye çava hatibun ketibun ve deştazağu luwe dere başta biramın gotun Mala Mustafa سه تشتاش بوان گوتیه یک جه گوتیه وقتی که هاتن بریندار خو آن کلاخ خو هلدن دنگ خوش آمبولانس را نکن سلاح بری وان ندن
ایکو بکەونە مزگەفتە دەنگێ خوژوان ڕە نەکن ئێکو هاتن ناو گۆرستانە ئیدی خواابێتنە بەختێن بریە مە یعنی دەنگێ خوژوان ڕە نەکن لێ هەزیمەتێکی زێدە ji bo Ereba wê çaxê hebû Ereb ketibûn wê derê yani heta geliye zavî tewana heta nêzî çiyayê metîna wana ewana ketibûn wê derê paşî te mesele wan dirêje paşî ew vekişiyan ji wê derê ev mesele hanê baş mesele li bîra min damezrênerên Partî Demokratîk Kurdistan yê sala 65 tim dihatine mala me li wê derê min yek bi yek wan nas kir hemû hevalê bavên bûn bavêm jî rêveberiya herêma xerza wê çaxê dikir bes rêveberiya herêma xerza ji bavê me re piçek teng dihat ji ber ku siha bavê min Kurdistanekî seranser bû yani ne tenê wê de bi herêmekî nikarbû bi bisekiniya yani ji Diyarbekir bigire heta Rihayê bigire heta Mêrdînê wana Şirnex wana bigire heta yani sînorê Kurdistana Îranê Wanê aliyê Iğdirê wan de re yani hemû ew wî bûn ewana hemû seha wî bûn xebatekî baş wê çaxê hate kirin devra Partî Demokratîk Kurdistan heta sala 1968 piştî ku dosya wan şandin Antalyayê û hemû wan girtiya şandine wê derê devrekî wanî baş hebû piştî wî devrekî zêde nehiştin lê wek ew ê tê bîra min wê çaxê dedeko vebûn ewana rêxistinên çandinî bû navê Kurdistanê jî qedexe bû digotin Rojhilat sala 69 ew meşiya دوێ ناberê de baş têbîra min gelek xwepêşandan çêbûn yani li Hîlwanê têbîram çêbûn li Erxeniyê çêbûn li Diyarbekir bû li Silîva bû li Sewerekê bû belkî ya herî mezin li Batmanê çêbûn a Batmanê gelek balkêş bû Kurd digotin wê petrola me neçe İskenderûnê çima çe İskenderûnê bira petrola me ji vê de ji hev veqetînin xebatkarên wê derê ê tesîsê bira hemû ê Kurda bin bira petrola me nebe yani evekî mühim bû wê çaxê hemû partî û grup wê çaxê tevlî wê bûbûn wek tê bîra min ew 67 bû paşîn farxînê mitingekî wan çêbû ez bi xwendevanê dibistana seretayî bûm ez bi xwe jî mesela di navê da bûm bavê min ji xerza hatibû wê derê gelek kes rahmetiye Saîd Elçî têbîram li wê derê bû Doktor Nacî Qutlay wan bûn yani gelek kes hebûn wanê ku têne bîra min piştî dedexoya mixabin sala heftê 12 adarê de eskeriya hate serê ew hemû çûn ja ê siyasî yani bi dusê roj belkî beriya vê mesele hanê hinek ji wan derbasî başûr bûn aliyê mintiqa berwariya wana berê jî Doktor Şivan wana û derbasî wê derê bûbûn ew jî meselekî din e yani ew pêvajoya wanê li wê derê ez zar bûm jî di navê da bûm rast e bi hesêb umrê xwe em nifşê heftê û heşta têm hesabê lê bi hesêb dîtin û kiryar û evê xwe ji zarûtiya xwe ez ê 68 têm hesabê îca bi piçûkî me çavê xwe vekir ve nekir nav siyasetê de yani belkî jî me zarûtiya xwe zêde nedî bes evekî mesela bi rêxistinekî ranêzî 2 sal ez xebitîm hevalê me gelek baş bûn hêja bûn îro jî ku hene bi serê xwe tev digerin bavê min daîma tiştekî digo nabe ku Kurd di nava xwe de qol û benda girê din vê partiya hanê li dijiya dinê bikin dijmin vî xortê hanê ji xortê dinê re bikin dijmin yek yê duwa baş tê bîra min efwa heftê û çare wextê ku derketibûm min lîsê dixwend yani bakaloriyayê min farxînê dixwend hat me civand li hev gotin çepê Tirka bi devê dewleta xwe têne nava Kurda dixwazin Kurda ji hev perçe bikin rêja min ji we bikevne mintiqê û nehêlin baş tê bîra min ez û di hebe hevalê xwe em çûn Batmanê li wê derê me civînekî kir ji bo em ber li çepê Tirka bigirin ew yek li Qurtalan Misir jê belkî bi 5 xortîra me civîn kir paşî em derbasî sêr têbûn li nevala Şêrwan dora sîkes ama yani çawa xortên ji dihê hebûn xortên ji Cizîrê hebûn xortê Şirnaxê hebûn aliyê Uludere û Beyt Şebab wana hebûn Silopya hebûn yani bi tebayî müddeyekî me karibû
پێشی لەبەر چەپێ ترکا کە بخۆ ئەساس چاپکانیە وان ڕێڤەبریە وان و ئیدارە وان سەرئەرکانیە دەولەتە تورکیەیە مەکاربوو پێشی لەوان بگرتە لێ مخابن vê paşê grûbên me siyasî hemû karbûn li çepê tirka li partiyê wan li grûbê wan godarî bikin fikrê wan ji aliyê em bêjin çînayetî ve wek sinifî wek sosyalîstî bikin mînak ji xwe re û qol û bend di nava Xortê Kurda de bûye awayî çêbûn layangirê Arnavutluk yaxud Albanya ku dibên layangirê Çînê layangirê Rûsyayê ewana me perîşan kirin ku dava Kurdî belkî 20 sal bi paş bikeve duê demê de bavê min bi sê nava dihat naskirin yani navê wî ewel ku digotin Mel'adlê Xerzî jera digotin ji ber ku gundê me Timok bû Mel'adlê Timokî jî dihat nasîn vê paşê piştî 85 ew bûyerek mezin piştî ku hate serê malbata me navî Mel Abdurrahman Tewfîq bû. Ja wê çaxê bavê min derbasî Başûr bû, ji Başûr derbasî İranê bû, ji İran jî derbasî Sûriyê bû, li wê de jî wefat kir. Yani baş tê bîra min rojeka înê bû, ez xebatkarê şaredariya Diyarbekir bûm. Em di malê de asê bûn. Yani serê sibêt 50 da wextê ku anos kirin gotin askeriye dest daniye ser desthilatdariya Tirkiye tik keskî li ortê tune bû. Yani hemû di mala da bûye awayî man. Em nikarbûn roja înê derên, em roja şemiyê nikarbûn. Roja yekşemê jî em nikarbûn derketana. Bes firnekî li hember me li herî mala me vekirî hebû. Em roja duşemê anos kirin gotin xebatkarên şaredariya Diyarbekir hemû xebatkarên îdara örfî ya leşkerîne lazim e werin ser karê xwe. Ya em çûne wê derê em bi tirs çûn. Albaykî danîbûn şuna mêdîzana, du heb bînbaşî, du heb yüzbaşî danîbûn cîgirê wî. Ew qismê me ku qerebalix bûn. Wek mesela makîna îkmal ya karê paqijiyê ya karê fenê ewana jî uzmana yani ew pispor çavşên pispor danîbûn ser serê wan. Ew ku gelek zehmet bû em diçûn serê me li silahê wan diketin ya silahê wan li serê me diketin yani bi meha bûye awayî dewam kir. Ew xortê me ku mesela xwe pêşandanekî dikirin em li Diyarbekir 1000 kes 100,000 kes dimeşiyan yani roja 12 Eylûnê me dî ku kes nemaye. Demek tedbîra Kurda ew qas bûye. Rêveberiya ew ê di şaredariya Diyarbekir de ji her ew bûm ez rêvebir bûm demekî min beşa peywendiyên derva min dimeşan. Yani rojnamevan, çiye sendika, çi diplomatê ku batana li wê derê min têkiliya dimeşan. Paşî ji sala 82 heya bi heya ji bo min qedexe danin ku ev nikare dikarê dewletê de kar bike. Yani heta emrê min hebe ez em kar bikim. Dev jê berda piştî 2 sal ez betal geriyam. Paşê ez çûme şîrketekî. Şîrket ya bazarê yani perçe makine kar difrotin hem tamîrata wî hebû li wê derê hem jî şîrket bi şîrketên petrolê bi taybetî ê dünyayê yani şîrketên West Esso Exploration wek Texaco wek Amoco wek Aramcoya ku vê paşî Amerîkayî firotin Erebistanê min wek supervisor ez dixebitim min 4 sal dora 4 sala min wî karî meşan piştî wî nema piştî 88 û karê Amerika û Ewropiya û kul karê petrolê wek seysmîk dibên digeriyan ew neman. Piştî wî cardin min êtiraz kir min da mehkemê û ez karbûm dagerim ser karê xwe belediyê. O ez hatim cardin ez hatim şaredariyê. Paşê ez derbasî wezareta perwerdê bûm sala 96 bû. Min 9 sal û nêv jî wî kir. Bes ji ber ku li Kurdistanê ez seranser geriya bûm.
Yani در حق چاندا واندا در حق دوکا واندا در حق فولکلورا واندا جیانا واندا اردنگاریا واندا yani آگاهی gelek برفره yani 25-26 hep vilayet Kürdistan ana hene belki emu Türkiye de hene kadar müşterekin lüvederim ortağın wana hammu az başlanım tabi kazaya van yani Kürdistan'ı kem kazaya ki hebe yani nafçaya ki közne çubme ev jibomun avan lazım vakti kutte digariyet اواوان بنگه هوان دبینی چاند هوان دبینی تهنر هوان دبینی هر تشت هوان دبینی yani باوریم او بو لازمه اف خلق هانه به دیروکا خواه و به چاند و کلتورا خواه لازمه بدی ناسین به خلق کردستانه اولی به خلق کردستانه پاشیجی به دنیای yani sahaki wusa berfire kumerest edat fatse yani eğer paspor nimbid sahayda temizani teşku despeki vakti tunzan bir teşku despeki te wataya kutetişteknek jberwiji xabata evvel programaki Kursan TV hata berdestemin ve çaxe bernamavi mebxudani bajar bajar Kürdistan yani bu Kursan TV'ji, bu Kürt sateji, bu carna TRT Kurdi ev mijarin kuteda belki nikarbin sporek peyda bkin an bedilxwazi sedxwazin gazi mebkin canatçım duanda. Yani başları program edibim tem ve xabatkar falan na. O xabata Dünya TV'ye xabataki باور که گلک برفره بو جانا هبو دناو ماله دا من فرد ناو ماله من ندیدی دناو سالا دا لسر فولکلورا کردی به تایبتی دیروکو دنگ بیجی yani دیروکا کرده چوا کت سر زمان دنگ بیجا آن دنگ بیج چوا دیروکا کردی آن بویرین کردی قومانین کردی آنی نزمان لسر وی بخو اوامجی خبرتا منی ماسترجی لسر دنگ بیجی و بتایبتیجی و دنگ بیجی که حرب اول دیتیه خلایا اول دیتیه خلایا دوا دیتیه حرکت شیخ سعید دیتیه اوی آگیریه وانا دیتیه yani ne vek beşdarvane ki levek tamaşavane ki an gohdarvane ki ve فوان برهما چکریه کلاما چکریه آنیزمان سر رسوی گوپالا هشولیم پار د تیرمه هدا شاه دنگ بیجا رسو او برهم درکت نها از من درج ماموستیجی بردا بسه از ناچم دبستانه سه لسر سه برهما نها بهپک و ات شغلم yani hedi do jeber qadandine vat için bas yek jeber kuzeyde zede faraya az ele sabır bikim hatta karbon tamam bikim ben yaşa salon kazede germanı sokka kuduvarım kuru ne demire duruvarı صادق قربا خلق دولانيك من دوا فاقور استلام